Umay ko man, isublitay binulod ko nga igadan, Marimileng. Agyaman ak Ay, apagisaw. Ay, agarami dak itikan kanin ita. At dausarang ka. Pasensya ka, no medyo nabayagan ti pa nang isublek, Maray. Nay, asino day tan napintas abalasan nga gisalsalapay dita? Ay, kaanakak, mare. Ni Carmay. Nagbakasyon man dito'y balay. Aya, kakit-kita Ay nabayagan dito'y balay. Nasurukan na makabulan na dito'y mare. Ay, kasta aya. Ay na, manmanuak mangaminan arumari jay balay. Tanudag duma sumro ti rayumak. Nagpintas mo day ta balasangan. Balasang pay. Ay, uwan mare. Agsapsapol iti trabaho na. Ang ngawampay mo na sa bulan na. Dito'y samat ti papapanandag itay babaro sa lumablabas si jay balay nukwa. Ay naway. Nagadaw ti umay mga aramkin kwa na mare. Agsusublat dagiti babaraw sa magsarsarong karken ni Carmay. Ay, makapuyat pa'y kiitin do na tuma. Makin anak ngay. Jay burida kakabsat ko. Jay gwapo akabsat mo. Ay, Isugayam ti malaan ta ka anak ka, Maray. Kahit kumusta ngay mo na Jacob sa mo? ay saan pa'y laan nagbalbaliw mo Babaero lang tamaray. Ay, inlaklakay na nga ron at ikinachikboy na, Maray. Ay nawad maray. Umayak man, Nana Mileng. Ay nay, si kamagayam roday. Sumreka Agyaman ang, Nana. Hala, urayo mo ni Carmay aka anak ka. Tagdigdigos pa'y laeng. Wan, Nana. Ayun. Agdaawit ko alamas, Nana. Kinamulak ijagarayan. Nagpanitag kami ni Jayga. Ay nagimasin nga naimas nga ang sumanda ita. Wan, Nana. Pangaldawan tayo. Ta makipangana kon dito balayo. Ay, kawin abaraw. Mabalin lata. Kasano nga eh. Agkasarta ka din, Carmay. Si kamat, duwa nga Domingo tapay lang nga agon agkasartan. Haan pa'y Di tanto ti turungan ta. Amo maya, hanta nga maibaga tigasat nga kunada. Amo maya no sure nga data ti ag-asawa. No siya, sigurado ako. Apay, sika. Alanganan ka pa'y lahang ngaya. Jakman amo Rudy, bastahan ko nga sure no data ti ag-kagasat iti udina. Ngam, ada ipakpakaasik kaniyam. Anya day ta, Carmay. Pagpangaasim niya, han mo man nga ibagbaga ti about iti relasyon ta. Isikret ta pa'y lang niya. Ha? Wana, no kastati ko nam, Carmay. Sika, ti masuro. Thank you, Rudy. Nakapalpatan. Ay, maturugtan Carmay kanakan. Tanay, rabiain. Ay, hanak pa'y nga maturog, ante. Umuna kayon ta daw urayak nga umay. Sino? Tao po. Umayak man. Mileng. Kami. Naimbagar biyo. Ay, isuday jayan daw urayak, ante. Neidong. Hidang. Nobyong kaday. Kunak man nun ni Rudy tinubyo. Kayo kidi maturugan, ante. Tama pan pastor ka neidong. Kung naklakit din, no nakaturog kang, Carmay. Haan, ata inururay ka nga, Rod. Ay, nagwapo ka nga talaga, idong. Nagngato data agong mo. Agyaman ang, Carmay, ha? Uray si ka. Nagpintas ka. Ayun, adawit ko akik ken chocolate. Di mo't paboritong dagito, eh. Wow! Thank you, Ay, uray nabnab sugak kat mga nakmanan basta favorite ko. Ala, mangan ka nga roden, honey. Uy, tangiwat mo. Han mo pig sa ante honey nga awag mo kanya.
mangag na ka ni antik. Kita niya ko ma. Awan mo dakas na. Agayan ayat tangarutan. Bastahan ko nga kayat nga may bulgar ti relasyon ta idong. Isikreta pa ilangan niya. Kituwa na. Sikat makaam mo. Karme. Nay, papanam manong ikain. Unay matday tabang bang lumon, nagpigsa. Inlakman ikan iti pipino ni Miling, maring ading ko. Apay, agayat kaayakan ni Mari Mileng. Si Kamat, sila'y bagbagam. Agayata, bakit pailaang man? Kahit apay nga ron nga kami ti pipino. Basta, sige, mapana kon. Kat sa nakasapatos ka. Kat saan ka mangagpailay. Apay, dakas ayaw ti ag sapatos. Malamin ti sa akak. Sige, mapana kon, kabagis. Naimbaga oras mo, ading karme. Ni, da kayo matgayam tata. Umunag kayo Anyad gagarayo. Umay ko itad kin ni Antim da ito pipino. Baro nga apit da ito, nasamait. Ay, kastaya. Ayabak ka din ni antik? Ay, saanan? Uray taada kamot. Ha? Ay, way, kayat mo ti barbecue. Intaag barbecue ije crossing. Ha? Katuan Paborito pa matdata. Kanang balot. Ala, mapantangarodan, karme. Mabit lang nga rutag sure panak. Ay, saanan? Aray bungbungan da ka manan dagi jay lalaki jay. Nagsurpan ka. Kastamon. Sanak nga ron nga komportable, tata. May-mayat nag-sure panak. Tapno press ko ti legs ko. Uy, Auntie Maring. Anyat sirsiripon nyo din Nay. Si kamot gayam syunay. Ay, kunak no sino itayan. Umayak ko madumawat iti kalamansiyo, ante. Sino ay tikit kitain nyo? Ay, kit-kita nga ro dagi jay limabas itay. Jay kanakan mo ni Miling jay maysa. Nagkuyog dakan ni Rudy akalugaran tayo. Mas daawak lang tayo din namin sa nakalman. Ni Idong ti kadwa na magmag na dita kalsada. Ita, ni Rudy mag. Inton bigat. Sa bali manen ti kadwa na lalaki, ante. Ha? Ay sus! Narigat ti agsasaaw. Angam adong ti mangmanggag ko at chismis. Maipapan iti dayta babae. Anya? Ala! Agmarmare testamutun, ante. Ibagamot kanya katak namuk mo ti mapaspasamak syunay. Anya ti mo may papaniti ka anakan ni Mari Milay. Diyak kaya ti agchismis. Ngam agsusukat ti boyfriend day ta akarme. Agrutap sapay kidi. Anya? Ay sapay nagpintas, nagsiksipay. Ha! An-anom ti kinaseksi kan kinapintas no playgirl mo't, auntie. No kasta, nobyo na ni Idong, nobyo na pa ni Ruday. Ay, basta. Diyak kaya ti agsawaan ti tanarigat ti mapabasol. Basta noan niya ti makita yo, ay kukas jay latan auntie. Nay, nakasukat ka manan, manong ikay. Papanam ka malaman. Inakman ikan damiling itiripulyo. Anya, ginatang mo ti Repulyo, kalpasan na ipadawat mulaan. Katalaga akas ta. Sungaron nga do ti ginatang ko. Ta agi parandak mag. Kanayon mo arigalwan ni Mari Mileng. Ibagaman dagpay so kanyak manong. Agayat ka kang kwanan niya. Nita, agi-isam kidding. Agayat ka ni Mari Mileng. Ay sa bagay awan makunak kang kwanan tan nasingpot kan nagagat. Mayat pa'y ti pakisama na kanya. Sige. Mapana kon. Mangan kanton. Tamarabya na nga gawid. Ay, woy. Umutang man pa iti sa nga ribong marda, kabagis. Pangusaram aya. Gumatang iti agas ko. Tay, pang maintenance ko. Wala na. Bayadak to no mabayadan datin lakok apipino. Nay, anjat gagaram iking. Wah.
Umay ko kumaitad to'y repulyaw. Apay, kasla na ulimot dito'y balayaw. Awan ka duwam? Awan tay kaanakam? Naday ti Selena, aksel cellphone Ay, damagam man o kayat na ti agbarbecue miling. Tamapan kami iji cruising. Sige. Mabit lang, ikay. Wanya, nabisog ka mo lang, Carme. Wan ngam kayat ko pati mangan iti balot, tata. Sige. Mangala ka lang tabayadak. Agpaisom ay na lumok magakno si katikadwak. Carme, agta ko maibagakin ka. Sabay ko matadinak guruguraan. Anya data? Mabalin ka diti agaram ken ka. Ay ayatan ka ngamin, Carme. Kat mabalin ladta ngam ano sama ati ar-aram lang niya. Han mo nga namnamaan nga aklonan ka nga dagos. Wen, kasta talaga ti agaram. Adda nagasat, adda mo't saan. Tinabatag, palubusan nak nga agaram ken ka. Nay, Carme, papanam, nakasukat ka manay. Dagasan nak ni Rudy tante, agpasyar kami kano. Anya? Ay de, kita atan ay. Agsusukat mo't alalaki ti pakikuy-kuyugam, balasag ko. May sa kumalaeng ati pakirelasyonan. Di mo paggigidanan dagiti lalaki. Barkadak lang dagi jante. Njak patsenday ta. Kinaadaw ti mangmanggig ko. Makikita da kayo kanaw iti ruwat. Agsusukat alalaki ti kakuy-kuyug wow. Ay, sige ante, mapanakon. Pasensya kayon nga, kagurgurak nga mente masersermonan. Pumudot tila payag ko. Ay manong ikay, pudno ayang agar-aram kakanukan ni Karmay. Kunak man no ni Miling ti kursunadam. Miling ngay bagbagam mo't maring. Pagan anok mo dayjay ngay. No kasta, pudno ti damag, ni Karmi ti arar mamanaw. No ibagak awain. Dakas aya kabagis. Ay na, manong aya, di kan mainayon kadagiti babaros nga agar-aram kan kuana. Kana mga nusan lang nga agar-aram dagijay. Ang mga no inaklon na idami nang. Awan pa inaklon na kadakwada. Ay na, kanag dinamag a pinaggigiddan na nga inaklon dagijay agar-aram kan kuana. Ado tinubyo na manong. Mabatak lang no nagkasardan. Ay so sulitak manong di ka mainay-nayon kadagijay lalakay. Baybayamida, tama nga no may pasubo ka dita. Basta'y ayatak ni Carme. Makayawan ako unay ti kinapintas na. Di nakapagan ano dayjay talakay kan. Para makita. Awan lin na kayan kinaya no diskarte ti maywayat. Nagyaman na. Tapi nanagam ti panagayat mo kanya. Babayan ti panangirok mam iti bagim kanya, Carme. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko kanya, Rudy. Oh, agyaman ak. I love you, Carme. I love you too, Rudy. Tangay, at na pasama kiti nagbagatan ta. Agkasarta ko man. Wanto, han pa lang nga tanta. Aywan, ayan nga di ut-utang kanyam. Atoy, 5,000 day ta, Carme. Pagluganan ta ka din agawid, Carme. Tricycle, wano jeep. Ay kwa, uray umunakan nga agawid ta, dapay papanak niya. Inakpay nga minigatangan ni Ante iti agas na. Kuyugan ka na. Tapno, agkuyog tamot lang agawid. Ay uray haanan ta, inakto pa'y agpakuko. Ha? Sige nga ro. Baliwan tanto man ang dagdit, ha? Wan, Rudy. Pasensya ka, no medyo nabayagana, Carmen. Na-traffic ka namin. Ayos lang, Edong. Awan problema. Guys, kasana? Patuluin ta ka di ti plano ta. Ti santa pa nagawid intong rabi. Katuan, maturog tan ito'y ele. Uy, ag-relax tamay, Carmen. Ay, uwan gayam. Ada jay bagbaga kanyang nga kwarta. Uy, di ka matalakan.
Madamdaman ton ayawat ka. Tagdata dito'y kaaduan ti tao. Jak pa'y lama kabayad ken kakabagis way. Tanay, awan pa'y kwarta. Naalam sa amat tay bayad ti pipinaw. Di mo na pang ka nagsingiran. Uy, ad na pangusarak iti kwarta. Anya, ang apay akin grocery ti adda ti sirok ti lamisaan ni Jay kusina. Ha? Ay, di mo pakibiyangan na jay maring. Ad na pang tidak iti dayjay. Anya, asinaw, ipadawa mo laan. Ay, kwa. Ilakok gayam. Sige, tadapay papanak. Groceries para ka na kayo kini Carme, Mileng. Ha? Ala, itid ka nga itid, iti kumpurme iking. Aggas-gastuskan para kada kami iti kaanak ka. Ipagpagapok iti ka anak ka man ni Carme, Mileng. Iso nga ayos lang. Ay, apay, di na ka pa'y pinaay ni Carmi aya. Saan pa'y mag? Iso nga enjoy tagaram. Aging gadinak pa'y lapaayan. Sige, Idong, nga kata subuan ka niya. Sige, Carme. Nagdungo ka talaga. Tsak nagbidot na gayatin ka. Ay, mas nadungdungo ka at amin nga kidawak kat itin mo. I love you, Idong. Mwah. Awanan kayo itibain, Carme! Idong! Ah, ay, ni Rudy. Ay, tumaraitan, Idong. Dirasam, umayakan. Apelas ka na tumarita. Itanya ang gapo. Basta umayakan, dirasam. Maturukan ito balay da antik niya, iking. Apay apaturugan nak dito'y Carme? Wan ata ni rabiin. Ang mga numakasalaw ka iti managdakdakas nga tatao. Ay karoon na. Ngam, pagturuga nga. Si kaano kayat mo di maturog ija silid ko? Ha? Agpalso, Carme? O sige, kayat ko Ay na, amuyo ka day, Auntie Maring. Naglaban ka no darudi kan idong iti store iti kalman. Anya, apay kanungay syunay. Ay ka, naglaban da? Gapo iti may sa babae. Ni Carmi day ta. Anya, kat nagdin ng randa. Ay kawun nagadaw ti kamuol da. Ay saus. Masikugak, auntie. Adniya! Kahit masikog ka kahit. Ay, hasinaw ti ama ti sikog mau. Ni Rudy, auntie. Ay, ayabam nga rod ni Rudy dito'y balay. Takayat ko ang makasarita. Jak mamati asyak ti amati sikog ni Carminana. Naimbag ko ma, no siyak laang tinubyo na. Ngam adu kami maggayam. Kasano abigbigag nga anak ti sikog na. No kasta teramid na. Pinaggigiddan da kami anubyo na. Anya? Carme, pudno ka day ti ibagbagan ni Rudy. Auntie. Agsaw ka! Pudno ka day! Wan, auntie. Anya! Iso ala tingitak. Jak bigbiga na putot ko ti sikog mo. Carmi. Asino nga iti pudno nga ama ta sikog mo, Carme? Saan mo't nga aklonan ni Rudy? Kuha, auntie. Nagkamali ak sa matgayam iti atap. Naidong sa gayam ti ama dato si Kuko. Anya! Ala, kasarita tangarod ni Idong. No siya kumalaang tinubyong, Carme. Mambali na bigbigak tayo taputot ka. Ngam, pinaggigitan da kami, boy. San lagayam ada kami kinirudi tinubyong. Nagadu kami. Si katama dato ininawak, Idong. Masiguradok dahi ta. Ladingidag. Ngam, jak mamati, Carme. Di na lukoy. Pang-asim. Damag kong adda ka relasyon mo at aga kabangiba nga barangay. Kat adda ka lupa asawa da. Anyan, mangibabaid ka, Carme. Diyak laim pagarap akas tagayam ter aramidaw.
Pakawanan na ko, ma-auntie. Hanya lang ang ibagada kiti dadakil mo. Abagan no ibagada, abinaybayan ka, Carmay. Nang runa, kaawan mo't maitudom nga amata si Kugma. Ay, auntie, malagip ko gayaman no asino ti amatoy si Kugko. Asinaw, Ni tatay king gayam. anya, amom ka diti ibagbagam, Carmay. Uwan, auntie. Di ba naturog na minsan ni tatay king ito balay? Apay, pati ni Ikeng, nakarelasyon mo. Kasla kastan ata. Nag-abay kami mat nga naturog idi na minsan, auntie. Anya! Ay, di dakman pabasulan iti day tamileng. Apay nga iramraman dak dita, ka inusentiak dita. Kuna mo ngamin ni Carmay, ang nagkaida kayo, kanaw, idi naturog kay Jay Balay. Wen, awan na pasamak, iti nagpaitan be. Nagpatingga kami la itar arakop. Awan na pasamak kada kami. Jay agpay sulaing ti ibagam, Ikeng. Agpay sungarog ti bagbagak. Dagitay nagado alalaki anak relasyonan na ti pagdamagan niyo. Saan asya? Nahala nga raw. Pasensya ka ni Ikeng. Nagdamag aklaang mo kiidia. Iba kami dya ka anakam. Sa di nakiramraman dita. Naupay akong kankwana. Talalakirong gayam. Sige nga raw. Agawid akon. Ala, pasensya ka, Wayne. Anya ngay, makitam ita, manong. Di husto di kunakken ka ide. May ramraman ka lang dita kunak ide. Ay, huwag nga raw. Dandani kan napasubaw. Ay, diyak may tulog ka. Ambun ni Carmina ka. Awan na pasamak itinagbaitan me. Talakaya kon. Ambun ni Carmina ita. Ha? Oh, mangilawlaw anday diya babae. Nagadumagayam tinubo yun ah. Lawlawan kon. Iso ano maminsan, manong, saan nagaputan na pintas kat armamadagusan? Amuang pa yan na imbag ti ugali na. Sana balay, tadya ko nagaram. Talakaya kon. Pinanasulaan, tinagaram manan. Talagagayam alakaya kong kabagis. Mandya kon. Dibar! Lukatang manday toy. Dibar! Disturbo mo't dahi ta ananang iti panaturog. Dibar! Way, humayay! Apa ya? Nakarariwawa kayo. Anya kayo mutan? Disturbo kayo iti panaturog. Kasanukat adda ni Juniper. Agsangsangi. Masikog kano. Kat sikati ama jay sikog na. Anya? Ay, saan man nga gar-aramid iti sarita dahi ta Juniper? Awan mo't nagkinaawatan me. Apay kumangay, asyak ti amat ti sikog na. Ay, awan kinapudlo reta na nang. Rumwar ka nga rod takasaritam. Diyak ambo ti ibagbagak. Ibagayaw, taagawi din. Saan man atila ibagbaga na? Pinanawan siguro ti boyfriend na ah. Yung sa asyak mo't ti pagparangan na nga ama ti sikog na. Ay, saan dak amaloko na kita babae na nang. Rumwar ka nga rod dito isilid mo. Tasika ti makisarita kan kuana ko na. Darasan. Disturbo mat na kita. Ayan na aya. Kasano ama siguradom asyak ti ama ta inawam si ka Juniper. Apay, adaya relasyon ta katawan mo. Awan relasyon ta. Nga madana pasamak iti nagbautan ta. Iti nagja-jamming tayo. Iti balay da kasinsin ko. Oo, diyak mo. Diyak malagip. Nabarte ka kiti. Kasano kumangay nga adda mapasamak iti nagbatan ta. Adda nga rod. Naaldawan tanto pa yan nakaring iti. Di ka man nagar-aramid iti istorya, Juniper. Basta awan amok dita. Awan malagip ko. Isong agawid kan. Di mo't adda boyfriend mo. Isu ati pangibaga mo iti sitwasyon mo ita. Sana siya? Nabayagan na nagsina kami iti nailawan ta, dimba. Agawid ka kiti. Basta awan amok dita. Period.
At damat gayam na pasamak itinagbautan nyo kin ni Juniper. Sa anak asigurado, no addaw no awan, ta nabartikak iti na nang. Imposible met adi mo malagip. Napadasak met ten tinabartak ide. Nga malagip ko matlat dagiti inararamid ka. Saan kayo siguro nabartik unay Sakit nakaro ti bartik ko iti. Naiturog ko ti amaw. Ay, kasano nga rod daytan. Si kamot ti bagbaga na nga ama jay si Kugna. Nabayag met kanon anagsina da itinubya na. Crush nak lang na jay. Iso asyak ti bagbaga na anakasikog ken ko na. Hanggang saan ka di? Jakpat yun. Adda siguro sa bali ang nagpasikugan na Hanggang saan na akursunada. Kat siyak akras na ti pagparangan na nga ama ti sikog na. Tapno ikasar ko siguro. Hanggang, apay, itulog ko nga raw. Apikutin dak dagita ababaay. Pulos ana nang. Asino nga min aya talaga ti ama ta sikog mo, Juniper. Ni Dimber nga rod tatang. Ngam di namat bigbigan na putot na daytoy. Paglibakan namat. Sigurado ka nga iso ti ama dayta. Tama pa na kiti balay na tay nakasarita. No kasapulan nga ikak iti pagnakman na. Aramiday. Saanin tatang? Baybayan yun. Tauray anyat aramidan tayo. Talaga nga ipatangken na saan na aputot daytoy. Naita nga may ti maalaala tinatangken ti ulo na kay. Makiininom ka nga min ka na iti lalakay. Anya ngay ita. Pagbababayak tinaramid ko tatang. Ngam nailaw anak ko. Nalpasan ti amin. Jakon ulitan tinaramid ko. Rumbang lang agnakam kanta masikog kaan. Pagadalam na ita napasamakan ka. Anya ngay. Kapilitan nga aganak ka abalasan. Pakawanindak ko matatang. Kasanungay Maridalia. Masikog meten jay anak ka. Wan nga road paridinong. Ay, saan mat abigbigan jay anak ko aputot na tisikog jay anak mo. Wan kanunga raw. Apay nga yakas jay. Ay, jak amot isawag pare. Bagbaga akmet atakderan na tinaramid na. Ngam ipeteng na met nga awan kano tinapasamak itinagbaetan dakin ni Juniper. Ay, sa bagay, no maminsan basol mo't lajay anak ka. Ta naibarkada nga minitay. Kanayo na marabyan ta mapan mag-inaw. Kat lalaki pa iti kakaduanan no ka. So masurunak mo't lakin kwa na. Pag nakman na ati kastya na pasamakin kwa na. Wan ngam kaasimot apare. Agpas ngay abalasang. Ay katanya nga ron ngay. Awan mabalay maray. Aklunan na ati kastya nagtungpalan na. Dimber! Ha? Nemya? Wen, siyak nga rod. Apay di nak mabigbigan. Ha? Wan nga ron. Dandan hindi ka nailasing. Pimudaw kamot nga minay. Wen ata nagtrabaho ak nga miniji Manila. Ket saan na ka main initan ijay. Grabe mati kinapudaw mo. Pimintas ka. Kano pa yasin mangput ka? Idi kalman. Ay, tinasaya tumay ka. Intag merienda, ilibre ka. Ha? Sigurado ka? Awan kwarta kita. Ay na, siyak ti makamo, Dimber. Hotel mo tanti imayanta, Dimber. Kunak ama pantala ag merienda, in-take out ta mo tanti ka ng takuma. Kay kayat mo man saan? Sika talaga. Amom, ad-ada ating maur ka. Thank you Oresi ka nga ron, pimintas ka. Kaslasaan na si kadayta. Ket kursunada na kon. Saan na kon nga uyawan? Uyawon nak ngamin idiket. Tanangi sitak ide. Ha? Hindi mo man ipalagip tinapalabas. Lipate mo nagitanim niya. Adda na amwak anak ka. Anya day tatang.
Ada kanon samet nagkinaawatan da dimber kenemya akalugaran tayaw. Naamwak day tan tatang. Ngam na ko na ninemya, anamin dala kano ang nagkuyog. Kahit binagbagaam ko maninemya ang mga numay tulad ken ka. Imbagak mo tatang, di mat agsasao. Imbagak pa'y ti may papandito si Kuko. Ngam kasla disidido matlat nga agayat kinidimber. Kasta aya. Bayam nga rudan Ang mga no'y baga na paya pakibibiyang ang ti relasyon da. Ken amangan no kunaan na pagimuna. Makaamuan no anyat panunutan na. Ngam pagpampanunutan na adya imbagakan kwa na tatang. Tinapatag na ibagak ti amok may papan kinidimber. Abas talatan mangibati iti ere no dinan kaya. Naimbag nga oras yun, Nana. Nay, Nemya, si kamot gayam balasang ko. Sumrag ka Ay, agyaman Nana. Umayak man mangtad iti suman. Linuto ni Nanang ko idagsapa. Ha? Katagyaman balasang ko. Aywan, talaga ka day, asaan kan nga agsubli ijay Manila? Saan na, Nana? Jakon umadayo. Nagsapula kiti trabaho kay Jaili. Kat naawat akmat ka sales lady. Kasta ay ha? Aywan, anda ni Dimbar? Ay rimwarmot balasang ko. Agsubli kan tula numalaman, tamamalaman day jay. Ay, kastaya. Sige nga rod, Nana. Patuloy akon. Maturugak nanan. Nagsubli da dyan niya. Ibagayo nga awanak. Apay aya akas lalik-liklikam din nimya. Di mo't adda nagkinaawatan niyo. Idi na po daw pa'y Anya, Nimisit mo't manan idi saanan ang nagsubli iji Manila. Peke iji po daw na idi. day tala ang tirasaon ti dimon pangayatan kan kuana. Nagrabaw mo't arason daytan. Amuyo mo't adyak kayat ti morena a babae. Jay kaslabawang ti kinapudaw na ti sapsapulat na nang. Anya, Si mabali mo't tilanganan idi ngimisit manan. Narigat no pilitak tiriknak na nang. Nasaysayat mo't latay agbalinak nga honest Ibagbagak ti pudnaw amarikriknak. Apay anyat gagaram nimya. Masikugak, Dimbar. Anya? Masikog ka? Kat, Nagbunga ati napasama kiti nagbautan ta. ay di ka agar aramid si kanimya. Apay, masigurado masyak ti amata sikog mo? Laglagi pa akagap-gapum iji Manila, idi adda napasama kiti nagbautan ta. Amok nga raw, no asino tin nakarelasyon mo iji Manila, sakbay nagawid ka. Sikat ti ama to inawak, Dimbar. Awanan ti sabali pa'y. Sorry, ang jak bigbigan na ita. Ta saan nakasigurado, no talaga asyak ti ama na ita, no saan? anya kamutan dimber. Di ka lamaasyan kininimya. Apay ngay apagtali ko dam ti inaramid mo. Anyat amok no ado tinagbalin ang nobyo na iji Manila. Anyat amoyo ngay no sigud gaya mo na masikaw gidi nagawi dito yung lugar tayo. Anya, kahit mabilang mo ti aldaw, manipod itipit Basta dakkel ti pamatik nanang. Saan asyak tinang sikog kaninimya? Masikog lakit ti dayaya ni di sakbay nga adda na pasama kiti nagbaatan may. Nay, ada ka matigayam dito balay ni Mia balasang kao. Naimbag nga oras yu, tata. Apay ngagsangsagit ka. Ay na, mapadpadasan na mo't ita, tikas itinapadasak kini Dimber iti kalabas tatang. Apay aya. Saan ka no abigbigan ni Dimber aputot tiin inawon na? Anya? Husto gayam ti imbagbaga ni Juniper idi kanyak, tata. Diyak laim pagaro pakas dito ugali day di tao. Ay,
Alak, masapul nga agbalin kayaw, anatibkar. Saan kayo apay dagel iti panubok ang mapaspasaran nyo ita? Nang runa kanikanemya. Naimbag ni Juniper na nakamubuon basitay. Wen nga rod, nagsakit tinaramid ni Dimber. Talaga nga ipeteng na saan naputot to'y si Kugko. Ala no talaga adi na bigbigan a putot dagiti anak yaw. Agpatibker kayaw para iti anak yaw. Dimber anak, nakitak tay anak ni Juniper itay ijay ilay. Napanda nagpapukis. Kit amam, kabayatan ti panagdakkel ja ubing. Rumuprupaken kasi ka. Oho, panagkita yun na ita. Taatapan nyo nga minaputot ko rajay. Saan man anak ko, talaga akaingingas mula unay. Gan oray jay anak ni Nimya, kaingingas mo matlaeng. Di yun man sang kaibaga na ita nana. Tunggal agsao kayo. Dagita ti ibagbagayo kanyak. Bakit anya ko mano karuprupa kita? Kahit, apay, di mo lat ta maaklon aputot dagijay. Kat kaingingas mula unay. Tawa, adayo. Jakpat yun da ita. Jakmarik na apulos nana. Talaga nga awan pakibiyangan day ja Dimber iti anak na kanyak, Juniper. Si Kangay. Ay na, agpada taa. Di pa'y pulos mangtad iti suporta ti putot na. Kasano mga min amangtod, ke di namat bigbigan nga anak dagiti anak ta. Ngarod karuprupa na launay dagiti anak ta. Ngam di na pa'y lamaaklon. Wen nga rod, agpada pa'y mo't alalaki dagiti anak ta. Iso akasla dalag kambal. Wan nga rod. Ngam, bay amon day a tao niya. Uray ta adamot trabaho ta adwa. Kabailan ta pagadalan dagiti anak ta. Wen ang amom adagar-aram kanyak nga afam. Ha? Ala, uray siya ka. Ha? Uray si ka? Nagkulit nga rod. Imbagak lang nga roden nga adda anak ko. Ngam maaklon na kanulat ta. Uray siya. Awan inlimad ko kankwana. Kat awan kanong ti problema iti dayta. Kasla mabutang ako. Narigat agdardara sudos niya. Ay, wana. Panunutan ta pa'y anaimbag. Ke no talaga nga isuda ti para kadata. Dumteng tulat ta dayta. Kastam kadilatan itag na nayon, Dimber. Apay, awanan planom ang mga asawa. Adamot ngam jak nga rod sigurado no kayat yo ginobyak. At danobiam, asinaw. Bayan yaw, tayam amok to kada kayo nanang. Yawid kunto diti balay. Asino nga'y dayta, kalugaran ta kaday. Amok, wano taga sa bali a lugar. Taga iji ili nanang. Adda pusto na iti inuman iji ili. Aya, tada nga rod mabalin na itibiyag. Wana, talo ti pusto na nga inuman. Basta napudaw na dyan. Makasisirap ti kinapudaw na. Nanang, iso ni Marian, ti ibagbaga kanobya. Naimbag nga oras yun, nana. Kastamad. Amo ka mas daaw ka, nana. Ngamin di mo pagarupan abakit tinobya to'y anak mo. Kuha. Anuan niyo ti ubing anobya no nakurapay mo't nanang. Naimbag ni Marian ado ti pusto na iti pagiinuman. Saan ka ni mahal? Awan, mahal. Pag namayak to'y anak mo iti sidong ko, nana. Agkasar kamin ka ni Marian, nanang. Anya? Ay na, anak ko aya. Nagapuak ija iskwelaan. Napanak nagbuya iti closing program dagiti ubeng. Kat amom, ay na, agpada analalaing dagijay putot mo kada nemyakan Juniper. Nagadaw ti medalyada si ka. Anya? Dandani nga rudi dan maawit dagijay medalyada. Kastaya?
pinicture ko maida. Una. Dagitoy manay. Oo. Inalaak ida itiladawan da. Ha? Ni, huwag nga paso. Nagadumot ti medal anayukor kadakwada. Naglalaing da nga rodan ako. Isuda ti kalaingan iti classroom da. Anya? Nan, ipasayo man kanyak dagi taladawan da. Ta ipost ko man iti social media. Agraraman mo't na dya adimber anya anak kau. Kita mo't na ito impupos na. Wan nga rod tatang, nakita kong dagita. Nagturad nga rod ti rusok na amang ipos ka dagiti anak mi kininemya. Kita mo't to in caption na dagiti naglalaeng nga anak kau. Kunana. Di na ko marabang nga ipupos ti kasta. Tawan apulos ambag na kadagiti anak na. Garod agbala na dya lalaki. Ide, pulos adi na bigbigan nga anak ti apukaw. Nga mitamutan, bagtik a lalaki, dilagbay, agraraman. Dimbar! Woo! Ayan mo! Ay, anak ko. Adan di asawam. Nabartek manen. Wan nga rod, jak laim pagarop nga artek gayam na itabakat. Na, bakit kun kunamulatan iti asawam? Umayin nagsabtan dito ay barangan, mahal. Umayin na kumbaan. Sinaaksan na itabakat na nang. Oray ta saan kami pa'y nagkasar. Wan angam natulagan ti kasaryo. Inton umay abulanan ti kasaryo. Mabalin naman nga ibabawi. May mayat pa ni Juniper wano ni Naimia. Imbag na gajay ata makaanak da. Kan adda putot ko kanakwada. Kumpurmen no asino kanakwada ti ikasar ko. Ay, di kag dardarasudo sanak ko. Panunutom mo't ni Marian Kaasimat no basta sinaamlatan. Artek met nga road. Makapadismaya. Artek abakit ti asawaak. Ay oray awaan. Anyat kinunam dimbar. Ulitam man. Kunak agsinatan tanauma akken kan. Kastagayam. Anay ko. Apa dinanog mo ti subsub ko ngay. Anya, ulitam pa'y timbagam. Sinaan na. Makapaupay mo't nga mintir aramidem. Minalam nga bartek ka. Kan kasapulak ti anak. Dinak may paayan iti anak Marian. Anay ko, agruam ka na. Kayat mo, tekkan kamay. Sige, padasam tay darum ka dagos dimbar. Inaram-aram na, kalpasan na, sinaan na kakaslawan na yaman na. Ha! Ikasar na! Takdaram, tingkarim kanya kasyak ti pakasaram. Padasam ti mangisina kanyak ta, podag ta popodam lokaw. Ha? Dimber, umay kan tamang rugin ti kasar. Agsagana kan. Nanang, yak kumakaya ti makikasar ka ni Marian. Awanan ti maaramidam. Mangrugin ti kasar. Anya pa'y latararamidam dita, dimbar. Kaya't mau ti matapis dito'y nga oray ado ti tao. Saan iba inanakmot dito'y Marian. Siyak lang nga rod aminan tinaggastos para iti dito akasarta. Agpatay-patay ka pa'y ladita. Anyat sang-sangitam ngay. Kasla kalabaklay ti kasta ngay tsuran. Agunay kaditan. Bilangan kadimbar. Maysa! Uy, Marian, umaya ka. Nakapasyar ka mo, tanak ko. Apay adi mo kadwa di asawam. Linibasak, tadyak kayat akakuyog na nang. Anya? Nay, anya ngay dagita insangput mo. Bado kan sapatos dagiti anak ko kada Nemia kan Juniper na nang. Anya? Ay, awan dan adito'y lugar tayo. Ha?
Ayan dan ngay nanang. Kat no nagabrodan. Inalang aminan dagiti foreigner nga asawa da Juniper ken nimya ida. Kat pati dagiti ubing napandan ijay abroad. Anya? Nabayag met basit ngayon laklakad dati papeles da. Anya? Apay ngay adi daman lang pakadamot kanyak nga ipanaw dagaya man nang iti anak ko. Saan da ka siguro analagipon nalipatan da ka. Tapulos mo ngamin adi mo binigbig ide dagiti putot mo kadakwada anak ko. Kinapudnunan na nang agbababawi ak. Ngam naladawan ti amin. Ala, ay aywam to dagiti inna dagiti anak mo. Tapno addalat ta komunikasyon nyo kadagiti anak mo. Nga uray addadan iti adayo. Wanda nang. Ni kadi Edmund ak anakam di kadwam asimbangpet, Maria? Wan, nalae nga karatista dayjay, ta nagadal iti kasta. Agnaad dito'y balay, tapi manawan iti pagabangan na. Ha? Ken tapno damang isakit kanyak, no kasjay nga paanak. Amok ngamin kat, ama umuwakan kanyak. Ang ama, di basta masinaan, ta inayat kan iti husto dimber. Nagkinarita ani patay laeng ti mamagsina kadata. Iso takderan ta, dayta nagsinnapataan ta. Eh, Marian, Padasam ti makisina kanyak ta. Dakas kay ti karatista ka naka. Kaila, bumangon ka ditan aldawon. Inkalabaanan dagiti mureng mo. Agbuutan dagiti kawas mo. Tadi mo ngamin siguden alabaan. Masadutang aglabananang, inton bigaton. Bigat ka abigat. Madadaalan dagijay kawas mo. Urnongam tumat ti mureng mo. Bimalbalasangan ka akasta. Inton bigaton, promise. Maturog akpay tani napuyatan ak, nasakit ti ulok. Kasado adi ka mapuyatan. Kat day tamat lag cellphone nga minter aramidam. Nga uray 10 orasan ti rabi eh. Ala, bumangon kan. Tatulungan nakman met nga rod nga agdalos. Tade, narugrugit to'y balay. Nagbasit lang nga rodan, narugit pa'y. Awan pa'y serbim nga agbatbati dito'y balay. Di ka met agdalos. Anya kayo matam? Bigbigat manan nga agsersermon kayo. Kasano kat kasta ka met. Di mo ammo ti makitinulong dito'y balay. Ibakbakit mo ti kasta galad mo kaila. nanang, ipasyar ko tinubyak dito balay inton malam. Anya, ay sus, sapay nagrugit to'y balay. Dintumot makadalos di kabsat mo. Jay laagil ilad ter aramiden na. Ala, di kay ka di agaburido manen. Siyak tagdalos nanang, di kay matanagan. Ay na, si kapay ngagtrab-trabaho ti agdalos mo. Diyak lang amin nasangot tinagdalos iti napalabas nga al-al daw. Busy ak iti trabaho. Ngamit at day off ko, agdalosa. Malangarod tatulungan ka anak ko. Day, apa naman ang ibiyag? Di ta istorman ka ba, guys? Inak gumatang iti sabon na paglaba. Talaba akman dagitay nagmumurang apigad ijay balay. Apay nga may na di mo baunan, jay babae nga anak mo. Mamin anumot nga ibaon ko. Mabanugak pa yun amang ibabaon. Ngam awan mo't denggan na. Agdumada iti ugali kin ni Manong na. Naimbag ni Ray taalis to nga agdalos ijay balay. Baliktad may. Imbes na nilay katagdalos tayo sa ti babae. Saan ama nagdalos day jay akaanakam kabagays. Iso apasaray akong ngetak tamasurunak mo't no daduma. Ultimo aginaw kasadot na. Ayun na yan. Awa na ano kasta na akanayaw. Saan ngagprogreso ti biyak na. Nagdagam nga may ngagsapol iti trabaho na. Lukas ta sadot gayam ngagtrabaho iti unag tibalay. Ay na mapudpud ti dila ken bibig ko amang dagdag ken kwa na.
Gamawan latat idenggen na kabagais. Iso abay-bay ako. Agbaliw tulak tano kay kayat na. Ala, sumrekan Irene. Pasensya amon to'y nanumo abalay may ta basit lang. Saan amansyon? Si kakit di mat. Uray mat da kami. Basit lajay balay mi. Ne, ang damat ka doon masimbang put manong. Wan Kayla, iso ti bagbagakan ka anobyak ni Irene. Irene, ni Kayla, kapsat ko. Naimbag nga oras mo kayla. Ay, kastamad kan ka Irene. Jacqueline Pagaro. Napintas gayam tinobya ti kabsat ko Kat siyempre nalaing agpili to'y kabsat mo kunamsa. Huwag nga rod manong. Ay, mabitlaan Inak mangisagana iti merienda. Tapag merienda taman tinapintas sa nobya. Sino tinagluto, Ray? Nimot Kayla na lang. Simrumag. Gimagat mo't itangal daw. Linabaan na pa yan nang iti nagado amurang na. Kan naglinis dito'y kusina. Dinalusan na amin pati sirok ti lababo. Day, itaman pa'y. Apay nga ta. Anyak naknakan na. Apay akong di gagat ita. Ay, panagkunak, mabain iti nobyak na nang. Kan nadlaw ko na gustuhan na ni Irene nga agbalin nga ipag. Takas taon na pa nangasikaso na itay. Kasta aya. Ay katmayat nga rod Ngam, apay. Talaga ka di akap-kap na kamon jay nobya manakaw. Day jayan ti pakasaram. Una nang. Karag itinagbalin ang nobyak nga ex ko itan. Ni Irene lang tinakarik na ak itinagpaydo mga ayak. Iso ti arapaap ko nga agbalin nga ina dahil agbalin to nga anak ko. Ay, ala makamu ka nga rod anak ko. Nasaya at mat nga rod no mga asawa kan tanay. Mapanan titawan. Nasingput lakit di jay nobyam. Awan problema anak ko. Talaga nasingpot ni Irene na nang. Nasingpot lang aro din, napintas pa ay. Noong manugot ka Irene, tulagan tayong tikasarta. Ha? Si Kaman Ray, tano siya, nabukilan di pangadang ko ang makikalay sa ken ka iti urayan niya nga oras. Ngamin, ay ayatin ka unay. Kastakmat kan ka. Sikat ya arapaap ko nga asawaan. Ngamin, adda amin kan ka nagitisap sa pulag iti may sa babae. Ha? Mabitla nga rin. Umawawag ti kapsat ka. Hello, Kayla. Hello, manong. Di kay kadagawin iti nobyam ita dito balay? Ha? Apay ka di? Ay, kwa. Awan, nadamag ko lang Kan magawid kayo, agluto ak manan iti mamerienda. Kan naima sa masida. Ha? O sige, agawid kami no madamdama, adin ka. O sige nga ron agluto ak iti puto kan pansit. Sige, makamu ka, Kayla. Bye. Agawid ta no madamdama iti balay. Tagluto ka no ti kapsat ko iti merienda kan masida, Irene. Amom, kaya't kumanti ugali jay kabsat mo. Nagsingput kan naasikaso kanya. Wan tanasingput kamot ngamin. Iso kayat nakangagbalin nga ipag. Sigurado, agkaalaan kay ito nga agipag no kaskasano. O ala, ituloy yung ka ni Kayla ti agmerienda, Irene. Tenak man nag-shower biit. Sige lang, Ray. Kayla, makamu ka pala ka ni ipagtubim ha. Wan manong. Adto pa ti pansit, Irene. Di ka ko magbabainuan. Ipagpabalay mo. Adto pa ti drinks mo. Mabit lang ha. Karga akti basong. Ala, siya kon kayla. Ha? Nakababain pa'y kitin kan ka. Itaypay lang as-ikaswan na. Awan mo't sabsabali. Tagbalin kanto nga ipag ko. Iso di ka ko magbabain. Ipag Irene. Ipag ko na ako nata di tanto malat turong na. Agyaman unay kan ka, ipag kayla. Nagsingput ka. Nagasa ta. Takas kan ka ti agbalin nga ipag ko. Kaaduan ngamin nga amamok na ikamang. Ket saan da akaalaan da giti ipag. Wano katugangan da.
Nadlaw ko nga na nasingpot ka, Irene. Iso ang magustuhan ka launay nga agbalin nga ipag. Nanang, ag naudan dito balay ni Irene. Ha, apay, agden na kayaw, adi kay pa'y nagkasar. Ada yung amin ni balay da. Mabanugak nagbiyahe no kas diya sarong karak iti balay da. Nang ron ano aggapo akiti trabaho. Agad, adda kayo Agam na sa isaya at siguro, lutulagan tayon ti kalay sayaw, re. Takas tamo lang agkuy-kuyog kayaw. Una nang, pagsasaritaan tayo di kasarmi. Hanggang saan kumapay nga ita, ta nayunak pa iti urnong ko. Amangan ngamin agkurang. Kat mabalin mo't atulagan tayon ti kasaryo, para inton umay atawon no isaw. Tinapatag, matulagan ti panagsimpayo, anak ko. Kaila, inak agtrabahon. Makamu kayo niti balay ha. Agluto kayo to niti pangaldawan nyo. Ta mapan kanong bataglako ni nanang iti palengke. Wen manong, di ka madanagan. Tsak baybay antinobiam. Ilutwak iti naimas asidaan. Adu mo iti may luto, Jerep. Di mo ruwaman nga agsenyorita ni Irene. Ta jak kayat ti kasta. Agtinulong kayo. Ay na, baybay am kadila ang ag-relax dito balay manong. Uri agil iladlat aramiden na. Awan problema kanya. O sige nga ron, mapanakon. Tanay, aldawan. Ang mga numatrapi ka kat maladawak iti trabaho. Irene, nakaluto akon. Mangantan. Nagtimpla ak matan iti justa. Ala, apay adinak inayaban. Tadwata ko maan nagluto, kaila. Saanen? Jacket na mabannog ka. Ken, amangan no madadaal tapintas mo nagtrabaho ka. Mamin anumot lati agluto nga eh. Basta jacket nga agbannog ka, Irene. Ti kayat ko, agbalin ka prinsesa dito'y balay mi. Agyaman na kaila. Nakasingsingpot ka gayam nga ipagtubi. Nagasa takaskan ka ti agbalin to nga ipag ko. Gaputamok mo nasingpot ka, Irene. Numadlaw ko nasingpot ti tao kanyak, syempre nasingpot akmat. Angam no suwapang kanyak ay, nakarkaro pa ti suwapang ko Anya? Mala, manganta nga rodan kaila. Umay ka, Irene, tay turog tapay. Mayat nga minti maturog no kalkalpas anangan kat. Uray ta nakapalpata matan. Ha? Ay, wala kaila. Makikaida ako na dito sila nyo ni Manong ko niya. Kaya't ko nga minti adda kadwa na maturog no kastoy nga aldaw. Tano maminsan, kasla mabangbangungot no kwa. Sige, agidakalat na. Awan matdakas na. Agpadatamat a babae. Kawan mat. Maragsakan ak nga ron, tanagbalintan ak close iti tunggal maysa. Ipagtubi. Wan nga ron. Nagasatak ka talaga. Tanasingpot nagbalinto nga ipag ko. Mala, maturog tangarudan, Irene. Napadanda ay rin kan kaila, anak ko. Awan damak manan dito'y balay. Napanday di plaza nanang. Anda ka no mapandagatangan. Amangan no marabyan da manan asumangpag. Basta rumwarda, marabyan da. No sa dino lang at ati papananda. Wagwagan ti ayoyang dagijadwa nanang. Mayat mati kukuyugan daan niya. Very close damutan iti tunggal maysa. Wan nga ron, ba nagapakaragsakak. Ta agkaalaan da nga agipag. Agkatunusan da. Ken addan adlaw ko ken ni ading mo. Manipod addan ni Irene dito'y balay. Kas lagi magat nga agdalos-dalos ken aglaba. Pati agluto ken naginaw. Mabain siguro kan ipag na nanang. Kasanaw, tulagan tayon ati kasaryo ken ni Irene. Tani agdandan na kayo. Wana nang. Kastamot lang kung matibagak ka na kayo. Ala, pagsasaritaan tayo nga rodan, ti kalay sama itinobya. Ay, no kasta? Agkasar kayon, Manong?
Wen, Kayla, tapno malpasen. Kan tapno agbalinan a legal ti panagdanami ka ni ipag mo. Di kanto nga taagbabawi ang mga kasar ka ni Irene, Manong. Anda nga minadlaw ko ama di nga ugali na kat. Ha? Di mo la ko man sasawan kan kwa na daytoy Manong. Ngam, nadlaw ko nga da ugali na ama naging bubukod. Anya? Kan saan la dayta? Nalaka ang maawis da atensyon na no makakita iti gwapo. Anya? Ay, panagkunak Manong, agbabawi kanto no ni Irene ti maasawam. Iso ati makunak ket uray saan sapay ti kasar. Nasingpot-mot ginobyak ti kunak ading ka. Ay sus, pudno anubyam. Ngam amangan no mas amamok ti ugali na ngam sika. Tada kami ti kanayon nga agkuykuyog. Pasaray matiliwak pa'y nga agbuy-buya iti matsyudan sa iti cellphone na. Anya? Iso adi kag darasutos amang ikasarkan kwa na Manong. Amangan no aglalakin to kiti. Narikatan. Apay, desidido ka na makikalay sa ni Manong ko, Irene? Kitun Kayla, may mayat matlaan no kasar kamin. Ngam adadi mo ang mga ugali ni Manong ko. Ha? Para kadatalaang daytoy awan. Di mo ibagbagakin ni Manong ko nga imbagakin ka. Ha? Anya dayta? Ay, agkari ka pa adi mo ibagbagakin ni Manong ko Ha? Sige, Wen, jak ibagbaga, promise. Adda nga min ugali ni Manong ko adi mo among. Nalaing agimon day chay. Anya? Siyempre, di mo pa'y unay madlaw ita. Ngam ay na, grabe ti kinasiluso na. Agkabil pa'y day jay ano sumbuti kinaman nangimon na. Gano makainom ti kabsat ko. Agwala, kumarit, agdadali ti kagawaan. Anya? Kastaya? Ni, jak mo dayta Jak pa'y ngamin nakita na ginom ti kabsat mo. Wan atalikliklikan na ti arak, tamo na ti stel na no nabartukan. Isong agpanunot ka na imbag Irene. No siyak ti sika, liklikam laangan ti kabsat ko. Sapay imanugot ako na pagsasaritaan tayon ti kasarmi. No kayat mo, umadayuta pa'y laang. Tapno maliklikam ni Manong ko. Kayat ka nga ilisi iti mabalin na pakaysag makam Irene. Nadlaw ko nga min ti kinasingput mo, iso nga isaksakit ka. Ay sus, sayang ti masakbayan no kas ka ni Manong ko ti pagsagmakam. Kayla, No kayat mo, agbakasyon tapay laang. Agpakada tayo iti kabsat ko. Ibagatang agbakasyon tayo iti sumagmamanual daw. kwa. Alan, urag sublitan tumalang. Ano kaskasano? Basta agbakasyon tayo iti uray makalawas. Mapantay iti lugar ti maysa kadag iti gayem ko. Libre ti panagnaad tayo jay. Tanasingput day jay gayem ko. Sa dino ti pagbakasyonan niyo. Ijay lugar ka no ti gayem ni Kayla, Ray. Di ka madanagan, Manong. Jak baybayan ni Irene ijay. Ipapas mi pa'y tagpasyar, tasan kayo pa nagkasar, Manong. No may kasar mo ni Irene ay, sigurado asaanan ang makarwar. Nang runan, wag sikugan. Nga lang aron. Basta agawid kayo adagos Di kayo agbaybay, agiti papanan niyo. Magustuhan ka di matlaan dito ang lugar, Irene? Wan, presko ti angin dito Kan asidag iti baybay. Kasla nagmayat ti agnaed dito Mabalimad no kayat mo. Dito itan nga agnaed. Adamot pagyananta dito iti libre. Ha? Ala, agidatan ta maturog tan, Irene. Sige, ay na. Kasla nagmayat ti maturog. Presko ti angin no nakalukat ti tawa. Ala, dumandan ka nga ro diti abay ko, Irene. Ay, malaminak mo dun. Agin narakop taman. Ha? Umay ka, Irene. Ay, nagbanglukan. Nagirot mati pa nangarakop mo kanya kun kayo na. I love you, Ipag. Ay, Irene. Ha? Anyang I love you dayta Kayla. Ay, iba't anak man. Diyak makaangas. Nagirot ti pa nangarakop mo kanya. Sorry, Irene, Ngam, nabayagan agayatak kan ka. Ha? Anya
Din day tangay bagbagam kayla. Basta ay ayatan ka. Jak itulok ang maikasar na katikabsat ko. Siyak ti para kan ka, Irene. No kasta. Lakyan ka kayla. Ay, kababayin man nga klunan ngam. Day tatipod no. Lalaki tirik na, Irene. At sorry ano, si katinakarik na kiti kastoy. Sapay ko mata maayat nakman. Kayla. Apay nga awan matan dagi jay dua anak ko. Ayan da ka nun. Apay adida mo la agawi dun. Dahil tangarot ti pakariribokak na. Ngamin, jak makontak ida. Naka-offline da ngagpadpada. Jak makontak ti numero da. Nay, apayan nga Ay makapadanag mo't dagi jay atat tao. Jak makaid na nanang. Jak amo ti pang surutak ka na kuada. Ti kamalik. Jak dinamag no sa dino a lugar tinaparanda. Ala, sapay ko mata na saya at ti kasasaad da. No sa dino man ti ayan da ita. Ray, apayan. Anyat mapaspasamakan ka. Apay nga intupak mo ti cellphone mo di talamisaan. Bagiti awanan bain. Apay. Kita nyo ti post dyan akyo nanang. Abdeta. Oh. Ha? Dakaylakan ay rin. Agin inarakop da. Kat adapay ladawan da anagin nakag. Hanya ti kayat asawan da ita. Apay akasta. Lakyan ni Kayla nanang. Kat inagaw nan ginobyak kanyak. Anya? Hello, Nanang. Hello, Kayla. Ayan yon. Apay. Awanan plano yung agawid. Kan apay akas jay timpopos mo iti FB. Agsangsang iti kapsat mo. Pakibagaman ka ni Manong, Nanang. Sorry. Ngam, agin inayat kami ka ni Irene. Saan anasaya at day tangat aramitin yung anak ko? Agawid kayo kiden. Isublim ni Irene kin ni Manong mo. Saan, Nanang? Saan na nakayat ni Irene ni Manong Ray? Siya ka nun, tayo ayatan na. Anya ka din day tangar aramida, anak ko. Sorry, Nanang. Nabayagan ngayon limad ko dahito akin na tao. Itaak lang amin anay kan ititurod ang mga ipod no iti amin. Sapay kumata maawatan dak. Wan, maawatak no anya aman ti kinataom. Ngam ti panangagaw mo iti nobya ti kabsat mo ti jak maawatan. Jak kayat nga aga pa kayo nga agkabsat. Iso apang nga asim anak ko. Agawid kayong. Wan, Nanang. Agawid kami tumatlaang. Ngam saan pa'y lang nga ita. Narabyan ka manan asimang put Irene. Nagkapam ka diya talaga. Ijay nga rod balay ti gayim ko. Ibagaman tagpaiso kanya. At dalalaki man niya. Wan! Adda lalaki! Anya. Makauma ti kastang ibagbagam. Manipod nagdanata. Managatap kan. Managimon ka. Nga uray awan mo't mading aramida. Iso apinay paisok man laangan. Anya. Awanan kay tibain. Di nakabilan tamasikugak. Ha? Dakis ka itinobyok no dangran na. Adda di tarwar ti boyfriend ko. Umay ko laalaan dagiti kawas ko, tapumanaw akon. Sumurot akon itinobyok, taagkasar kamin. Anya. Naimbagmanta nagawid kamutlangan Kayla. Manong pakawanan na kuma. Nagbasulakan ka. Sorry. Kanya tinagbasulakin ka. Apay anaramid mo ti kastoy kanya ka. Awan basol mo, Manong. Siya tinagbasol. Yung awanan. Nagsina kami ka ni Irene ta nakiasawa ni ti sa Bali. Anya? Pinanawan nak, Manong. Simurutan iti lalaki anak kasi kukungkuana. Anya? Sorry talaga, Manong. Sabay ko mata mapakawan nak. Pagbababayak ti kasing inaramid ko.
rin di rabi ay lang daw. Rabayan na rabian ka, simbang pay. Ay na, aday ta kayo manen. Ang sermon kayo manen, nanang. Makaringring kayo manen. Hey na! Nagtaor ka, nakaw. Ha? Sikalat lalaki kada kayaw nga gakabsat. Kasanungay, ama kay waras ka iti apelyidaw ni tatang mau. Nagkasta-kasta kamay. Apa ay di da mawatan. Kat kasto nga rod mo ti kinatao, nanang. Bay-bay andak lakad eh. Hey! Sayang! Ti kinataer mau. Sigurado nagtataer kan nagpipintas kumadag iti agbalin nga anak mau. Now! Mga sawa ka. Di da pilitan ng mga asawa iti padak, agar lalo. Tababae tirik na. Ni Leticia, napinta sa balasang dayay. Arbam kinay. What? Ha? Saan man ang tili pagbagayo, nanang? Change topic, nanang. Please! Papanambanan, Jana. Kun pangtadambanan dito sa hambang nga star apple nga ima-imaw. Kuan, tatang. Ilako. Oh! Itid ko naman. Ha? Itid mo manan itinobyam iyailay. Ay na, Jana. Mamin ano ay nga ibagak asinaamon dinobyam iyailay. Labs na labs ko ni Sophie, tatang. Yeah. Tidak ko mamut labdan na makinayat kin ko na. Tayo sulang tayan tiragsak ko. Ay na, bumakit ka na balasang, Jana. Naasawaan amin na nakakamsa mo. Sigala saanan. Mag-asawa ka din. Abay, kaya't mo tagbakbakit abalasang. Padamot asawa ko na, tatang. Nagraraman. Sa pa'y asawa na diya babae. Nagkasarda ka no, ita asawa na. Wan, ngam nabayagan na nagsinada, tatang. Ay, basta diya ka tararamidan. Makiasawa kang kuna. Ni Iday. Barupay lang aging gaita. Nag-aarim king ka Iday, saan? Agpaalam ka king kuana. Tapno agkasal kayo. Manjak, tatang. Ya. Pagka naanukmut ngay dayay at tao. Jak may rusok, tatang. Never mo tang. Ay na, agpadatan a iti parekot kumaray. Uro dyan ako. Ay kukumamot na makiasawa. Babae mo siya kaya na. Ay na, uray nga rod nilan daw. Jay, pada na nalalaki ti kayat na. Ibagbagak nga armod na. Ni Leticia agam di na kanu kayat. Ha? Dagitila ko maanak tanti agasawan na maray. Ha? Ay, si kamot. Ay, nakarkarunan. Adi na kayat si kamot. At least, makakasarda. No isuda ti agkagasat maray. Ay, una. Ngam ti problema. Aginusto da nga tamay. Kas na imposible mapasamak da itapar. Tatang, mabalin nga ipasyar ko ni Sophie dito balay. Ay saan? Di ka awid dito yan, no ipilo mo ka mo dyan ah. Ha? Abayaya kasta kayo, tatang. Abayaya di dak nga bin maawatan. Di yung maawatan tiriknag, tatang. Wen, tadyak ka aramidam. Nagpintas ka, babae. Nga magkasta-kasta ka. Tatang. Ulitin, di ka lagaw awid dito yan, no natangkan ti ulam. Nanang, kitaan nyo manubagay ko ti inyugad ko di ti kinay ko. Ha? Nagalas? Ha? Ni nanang nga talaga. Kaya't nyo, ta itrim ko ta kilay nyo. Urasanan. Ah, Ha? Ay, ada nagsada nga tricycle iti bataw. Ay! Jay gayam na simpot nga anak ko. Ay, dagiti apo ko, kadada. No, kasta ko kumabay. No, ada kumabot, ibukod mo a pamilya. O di, ada kumabot, apukok kan kaitalan daw.
Agam sa bali mo kami, tararamidam. Chaski ka. Nana. Nan! Aglisi ka! Kaya nakmatun sabtun dagiti dong-dong wakunay nga pukaw. Ading saling. Arak man. 5 abote. Lukatam amin. Na, nagadumot tali mga inumamon, Manong Lando. Kaya't ko ti makalipat, ading. Anya? Saling! Harak man! Inna mabuti! Ala! Urisi ka, Jana. Agbartag ka man. Wen! Kaya't ko ngay di liwag ti problema. Ay kat agsango kayong arudan na ni Manong Lando. Tapati ka no ni Manong Lando kagbartag man. Anya? Ala, agsangot ang agsyat dyan, ha? O sige, day talagayam. Kaya't ko tapno adamot kadwak. Ano kasta, Lando? Agpado ta iti problema. Un, dyan, ha? Tagkas kinin tatang mo, ha? Saan na kung amawatan ni nanang ko? Di na kaya ti kasuto yung kinatao. Di kaya na mga sawak ano. Tapno maiwaras ko kano ti apilye. Dong. Uray ni tatang ko. Di kayat na. Makiasawa. Tapno, aganak ka no. Awan rin na ka makiasawa iti lalaki parts. Nakarkano pa kanya, palakid din a girl lalo ti asawaan. Diyak man, Uray siya. Pahingamin na didak mawatan. Oras siya karon. Anak dakman. Napay ang kastoy ayam. Amom, Lando, Tigas. nagpintas ka si ka. Ha? Puray mo't sika. Nagtaer ka dyan, ha? Kasta ka di. Apay no. Datan! Anya? Sigurado ka dyan, ha? Kaya't mo ti, kas kanya? Sige ngay. Kaya't nakadimot, Lando. Kwa. Saan ka nari? Nga ayatan dyan, ha? Resi ka, Lando. Patsik. Masuro-suro kan tungayatan. No kasta, agjo tangarudan, Agpay suma. Awan binabaw yan Lando. Uwan, Jana, I love you, Jana. Baliktad, Lando. Ha? Siya tirumbang ka mo namang ibaga iti I love you. Aya, I love you, Lando. I love you too, Jana. Salay! Di mo lang nakita, Jay anak ko. Ada ngamin nang ibaga kanya kahit madama ka na ti panaginom na dito yung store mo. Ha? Ala! Napananda ngayon nagitidwa. At dadala itay dito sa angot store ko. Nga mawanda mga dito yan. Ha? Sino ti kadwa na naginumay Ni Jana, nana. Anya? Ay kahit nagkuyog da nga ta? Napananda nga yan. Diyak mo na si putan na nung nagkuyog da. Kano napananda, nana. Naglukon da dya tao. Di pa lang amin mga sawa. Tapno agtalnan. Ngam amuyam. Agsinsin nangi damot itay nakainungdan. Anya? Ay, napan man siguro iti ayan nagiti barkada na.
Sige, nako, mapanak nga rudan, wine. Jana. Ay, Jana. Agriin ka. Apa yan? Ha? Nando? Apa yan nakidata? Sana bale? Taawan na pasama kiti nagbaitan ta. Nagkaangbay talaan. Ha? Sigurado ka? Wen, imposible yan, di mo malagit ti amin. Nabartik tang nagpaiso. Ngam amok tinararamig ko niya. Ha? Kan may isa, siyang ati rumbang agdanag saan asika. Lalaki ka niya. Girl laluak man. Ah. Ha? Kat, kasano? Paisunta ka din. Di nagsaritaan tayo di kalman. Wanan Tapno, sardingan datan dagiti dadakkel ta sir-sirmonan. Makauma dengdenggan dagiti sermon ta. Makatitilang. Awin nga rod. Ha? Kaya't da nga may na mga sawang kon. Uray ni nanang ko. Kastama ti kahit na mapasama. Mga sawa ka nun. Tapno, makaputo ta. Uray siya. Kaya't ni tatang ko nga ganakak. Tapno, ada ka numot. Apo ko na kanyak. Sige nga ron. Dumanon kayo dyan ha. Loko. Da kayo ati dumanon. Ung tanak manan ni tatang ko na. Nuy bagak ada kami ti dumanon. Ay, wala niya. O sige. Dumanon kami nga roden. Ibagak kininanang ko. Tatang. Mga sawa kon. Mamin ano aya nga ibagak asan ang mabaleng nga makikasar ka itipada mababae. Lalaki iti pakiasawam sana babae. Katuan mo tatang. Lalaki ya talaga. Ha? No kasta? Pudpudno kan a babae anak ka? Saan kan alakyan? Di yun damagan day tatang. Basta. Mga sawa kon. Period. Ay na! Ha! Kamugyanan na! Nakapanurot ka malangan! Kay asino ti pakiasawam? Asino ti lubyam? Urayin nyo data na. Dumanon dan. Inton pikat. Ay na! Maragsa ka nakitiday ta na ibagaman ako. Ay na! Sapit la ko ba? Tasanak nga agtag. Tagay na plang nga nakaw. Pud no kumaday tuyan. Pudpudno mo't talaga nanang. Makiasawa ako. Isa dumanon tayon. Sige nga raw dan ako. Hangam... Sino nga iti danunan tayo? Ijay balay da dyan na. Ha? Jada? Sino ti asawam? Ha? Sino ko mati asawam mi dyan? Nakiasawa mo amin, nakakabsat na. Ni dyan na ti mga asawa kanyak. Ay, asawa ak nanang. Anya? Sigurado ka? Well, di mo't kasta ti kaya't nyo. Babae ti asawaan. Babae mo't ni dyan na. Isong asawaan kon. Anya? Diana, ganlan daw. Sakbay at ulagan tayo ti kasaliyaw. Sigurado kayo, akap-kap na kanyang titunggal maysa. Huwag nga paisaw lang daw. Jana. Ta ambuyo, ti kasar. Saan na bareng-bareng day ta, anak ka. Sigurado kayaw, nga ayaton nyo, titunggal bay siya. Ay, pasensya kayo. No, kastoy ti damdamagan mi kada kayo ta. Nabiit pa'y lang kami na nagkinaawatan kayo. Kunay, agkasar kayo. Sure na sure kami nga roon, nanang. Uwan nanang, tatang, sigurado kami. Agkasar kami. Apno, saan da kami na sermonan. Ta, makaring-ring kayon. Iso nga minti, pagpagayo kada kami.
Alang araw na. No desidido kayam. Sige. Tulagin tayo nga rudag ti kasaryaw. Kasano nga dyan asino ti aggaw ka datayin tun kasarta? Siya? Wano si ka? Katsa ka. Ha? Lukas ta? Agbarungak intun kaldawan ti kasarta? Kunya Rod, kan agpukis ka. Anya? Ay sos! Inalalaga ang tuy long hair ko. Kalbasan na, putdeklaeng. Kita niya nga Rod, Ay, magkaanos ka. Umatidog tumananday ta ay, ngala, wanan siyak tungarudan timang make-up ken ka dyan Papintasan kan tuy ti husto. Naragsak ka di, Lando. Wen. Si Kangay. Ubun mo ta. Napintas ka kayam, Lando. Allah! Thank you! Uray si ka. Pogi ka dyan Iso nga, agbagbagay ta. Lando. Uy, Lando. Agring ka man. Apa Nakapangpanganak iti sa lamagi. Isaw-saw ko kumay iti suka nga dasili na. Anya? Ay na, teng natrabi Mangan ka iti salamagi. Pangalaak nga iti salamagi. Gatawan mula tayo okasta. Kagbiro ka. Dara sa market ni. Makapangpanganak ko na yun. Pangalaak nga rod. Sa perabi unayin o nagsipingat. Ingka nga ro dagbiro kay tinaalsam ama ka ni kusina. Makapangpanganak ka talaga ni tinalsam. Ay, apay, aginaw kan ay dyan Unsa? Diyak nagbinulanan. Ay, talaga? Wow! At dantun baby ta! Itata nakapagpas nga yan kung tatang. Agtrabaho akon. Agdan permanente a trabaho kiso nga aw-awarin nyo kumati apo ko yun Anya? Uray nga min ni Lando. Agtrabaho ka numat. Doa kami nagtrabaho tatang. Anya? Ni abalay latay iso ti babae. Ison ti mga awer iti apo ko me. Tatang, kababain no ni nanang laing ti agaw-awir. Iso nga agtinulong kayo adwa. Agaw-awir kayo iti apo ko yun. Agtrabaho kami nga gasawa. Tapno makaurnong kami iti pagadal to dagiti anak mi tatang. Ay, abalayan ariyaw. Masigugmanan ni Jana. Wan nga raw, abalayan pilang. Nagpardas mo iti palagsikog ti anak ko. Agsasarunong nagiti anak da iti anak mo. Uwan nga raw. Maikaliman, jay sikog ni Jana ita. Ay, anak nga anak ni Jana. Ngam datamot ti para awir ka dagiti apo ko tabalaya. Ay, uwan nga raw tabi si damat nga trabaho. Ay, gusto ko man ti lima nga anak dan na, abalayan. Ay, uwan nga raw tanay. Ay, apaw, nariga mo gayam ti agaw away iti maladaga. Ay na, saan kayo matamaw-awatan nanang? Ideawan pa asawa. Kaya't yung nga iwaras ko ti pulik. Ngam itatada na sawa.
Ati pa andak nagputot. Ay, kuha kami. Busy kayo mo kami nga gasawa. Da kami ka ni abalayan ti maparigat nga gawawer ka na gityan nakyaw. Isungay ta, naipas ngayon ni Jana ti maikalima ka nakyaw. Uray husto ko man, nanakaw. Ay saan? At saritaan mi kinijana, may papaninti dayta. Sa nga dosena, ti kahit mi nga anak. Iso akurang pa'y dayta. Limlima. Anya? Sa nabali tanagagat kami ta sawa. Ura aganak kami iti ado. Takabaglan mi nga ipay amin nakasapulan da. Ta isudat yu ulungan mi nanang. Iso nga, addang 257 nga isikog ni Jana. Talimlima pa'y laang. Oh, nanang, tatang. Kwartayo. Oh. Kayo mo't ag-relax. Ag-shopping kayo. Ay, agyabanak. Baka ina na kami mula nga gawawer. Uray may sala nga aldaw mo. Huwag nga raw nabalayan. Maka-day off ta ita. At trabaho mi nga gasaway ta, tatang, nanang. Iso nga, ikuyog yo amin nga apo ko yo ta, kadwayo ida nga agpasyar. Ada, ura man no, da kami lang ti rumuran ako. Sino kung mga iti kadwa dagiti nagtatar kan nagpipintas nga po ko yo. No, panawan yo ida. Ikuyog yo ida Aniya! Ayan tayo maikadwa nga pukutan ngay. Diyak mo makita abalayan. Ay, tayo man nabalayan. Tumandaray. Iso nga ron kisip-siputa, ta mga normwar manayin. Ay, nasakitan ti sigil ko abalayan. Iso nga gawitan saan. Buhay na na. Nago, Kaya po, mangitik out talaangan iti kanon tayo. Ta nagriga mo gayam ti aganawa dito. Tumanaray da amin. Oh. sige nga ron abalayan. Ay, anya ngay, ganos ta. Anusan ta ti agaw awel. Ay, una balayan. Tinapatag. Naragsak. Dagiti anak ta. Gansa na balik. Ta nagpipintas ka. Nagtataarabin nga puko ta. Nga oray nagbuwulhul na mo. Una, abalayan. Lola, nakasaganan tay makan. Ingkay manganan. Apay, ayan ni Lolo. Adjay jerwara po. Nakatugaw ijayan ti tumba-tumba tugaw na ngagdengdeng ngagiti radyo. Bilibak nga rod kin ni Lolo. Napigsapay lang ti panagdengeg na. Ngam nakapsutan ti pa nagkita na. Malain kaya ba nang tagsasango tayo na mangan. Awan, ayan ni nanang mo. Ingka mataya ba na tamanganan. Maudi pa'y kano, Lola. Manganto kanulatan no mabisin. Tanalawa pa'y di daldalo sanda di talikod ti balay. Isupay kano amamulaan itinateng. Ay, kastaya. Ay na, paspasin siya ni nanang mo. Tadi mimot matulungan nga garden. Ay na, di yun panunutan dayta. Tabakit kan lakay kayon kin ni Lolo, Lola. Wan ang nasaranta kampay lang. Oray bakit kan lakay kami. Awan saksak itang may. Talaga dakkel ti may tulong ti may papaw nagamakan. Tapasig nga organic ti kang kanan may kaniapong mo iday. Iswa na salon at kami. Wan nga rod, Lola. Agpadan a 98 titawin nyo kin ni Apong lakay. Ngam napigsalat ta ti panagdengeg yun. Umayak manel ma. Ayan da na ng kantatang. Adada igi kusina, Uncle. Agkapkapeda. Sumra kayo Ay wine. Andan sangpet ko nga agdudumaan na tengken prutas. Presko da kita, oy. Naimbaglaasi da enda apong mau. Agyamanak, Uncle. Apay, anyat linutom amas da aya. Sinigang akarnit baboy, Uncle.
Iso ngamin ti request da apong. Nay, apay pagsidaam inay ti karningay. Mahiblad da Natenglaeng ti rumbeng ay pasigak adakwada. Makasidsidada ka nung ngamin iti karni, Uncle. Tapasig ka nung ngamin anateng ti sidsidaan da. Sana bale, tasag paminsan laang matkit di, Uncle. Di ka matagpampanunot, Ilma. Ha? Isong araw na matidog ti biyag da. Tapuro na sustansya ti ipapaunag da. Kasanaw no mahiblad da. Awanan mataydan adi na oras. Sayang jay 100k kuma nga awatan da. Ha? Mala, mangluto kay di sabani amasida. Puro anateng tirutuam. Bay amjikar na ita datayo ti mangsida. Kanayo latan agulay. Karne ko mahamet Apay kayat yun ayati maapit adagaws. Kakaisuna anadanon nyo ti kastatawin yaw. Basit la panagura yan, 100 yun taon. Apay di yu kayat ti 100,000. Sagpaminsan mo't lang agsida kami ti karni. Makauma mo ti puro anateng. Para mananda kami mati ti karni Oray sagdudwala agerat. Ay saan? Maka-high blood ti karnay. Ag nateng kailatan. Ken ag-exercise kayaw. Nakapsut da apon, Uncle. Di dan kabailan ti ag-exercise. Kabailan da. Masapol na maunat dagiti urat da. Tapno saan nga agkukot dagiti tumtumeng da. Nanang, nagpensyon kayaw? Agpautang kayo man? Ani ati pautang ko ngay. Kaparay ti maintenance may kanitatang yo dayjay. Ti kunayo kit day. Ada paborito yung anak. Nilang sunyat ti agnumnumari ti kwartayo kanitatang. Saan kumabot akas ta ti panagsasaob amanong? Di mimut al-almaneng ket ti kwartadana ng kantatang. Para kadakwada laeng dayjay. Adamot trabaho ni Elma. Ket ni Elma taggasgastos dito'y balay. Saan mi akut-kut yan ti pensyon dana ng kantatang. Paggatang daa iti maintenance da. Puno ti kunata adem lito. Ayon gayam Sonya, saan man at ilay paspasidayo kadananang kantatang? Kakaisuna anasalun at da, pagsidaan nyo kit din, ti makapahay blood. No dada kasama pasama kanakwada, da kayo nga aginat akimpasaw. Ha? Di yu itulok ang nakatugaw dalatang ngagmalmalam. Nas ka na ma-exercise ti bagbagira, tapno umatindog pa'y ti biyagda. Amumot asaanan akabailan dana ng kantatang tag-exercise, manong. Ikat ikarigatan da Awan nakarakaro ako mapsot da no saan da nga agkutkutay. Anda agpasumbay jay community center. Kuyugin kay to kanitatang nanang. Tagsumba kayo tapno mawatwat ti bagbagiyaw. Ni, nagkapon nyo apong. Sana, ikanak man iti datlom apo. Mawawak launay. Mabit na apong. Apayakas na napampannog kayo. Ako, yan na, sakman ni Tinanam. Siya na nakabalan ng iti sa kaptagodang. Mabit na ang apong. Umayan. Nalabas mo't niya ang kalito, nanang. Dila na asyanan kada apong. Apay apilitin na ida nga ag-exercise. Kit di da nga rod kabailanan. Ay na, jak amo akas ta tinapasamak anak ko. Napanak ngamin ijay garden. Idagawid ak. Awan mo tanda apong mo dito'y balay. Tagayam, ingkuyog ni uncle mo anapan nagsumba. Ay, saan mo't nga agpampanunot day di akabsatyo? Jay labagbagi na ti pampanunutan na. Ngarud almanen na ngamin ti 100k amaawat to da apong mo numadanon da ti 100 atawan. Anyan, ibagbaga na arupat kwarta kayo. Ngam isumit gayam ti kasta.
Ala na nanang, pautangan dak takasapulak ti kwarta. Ano niya nga iti pautang ko anak ko? Naigatang mo kami ng nil may ti vitamins kan pang maintenance may tay nabatbati a kwarta. Imot kayo kit di ah. Itak lang, umutang ka na kayo, hindi yung pa'y maitin mo. No adala ang kwarta, ikan ka ah? Mala, sana pare. Basta sakto ti mangalay ti maalayo ka ni tatang, intun sangagasot ti tawon yawn. Ha? Nay, di kaya kad. Taado mo tirigrigat ko ka na kayo. Gumurak na kontrandak. Malawanan. Sana dayta ti panggapwam amang gurgura kada kami adadakal mo. Alam tulad ta. Sapay kasapula kon ti kwarta. Apay no umutangak, ta bayadan tayo ito no maalayo ti 100,000 na kwarta yaw. Sagwa 100 kayo kanitatang, so 200k ti utangag. Adda amok apang utangan nanang. Ay saan? Nagdakal mo dayta nga utang mo ngay. Kasapulak nga mina talaga ti kwarta nanang. Anan wa maya ti kwarta. Basta napatag ti pangusarak, di yun amoy. Ay agungat laki din ni Ilma numaman na dayta. Panya ko mo ti bibiyang na nga Elma. Itaak lang mo't nga gidaw ka na kayo. Isuda nga agnumnumar day ti pensyon yaw. Nakabalayo kat nga rodina. Saan da mga daw-dawat? Ikan da kami pakide ti kwarta me ah? Alang nga rodin. Di yung liplipatan ti mapanagsumba ha? Kan agjaging kayaw ti bigbigat. Para matlakad na kayo dahil tatapno umatidog pa'y ti biyagyaw. Umayak man so niya. Dananang kan tatangay. Agboy-boy ay titifin ni nanang. Nakaidamot ni tatang. Ay katumunag ka kabagis. Agyaman na. Nanang, nakarupat kayaw. Hintay agsumba ita saan? Masagutak arumwa, lito. Mabanugak manan ngagsumba. Ay namanong. Saanan akabailan titultulang dananang kantatang tikasta. Kitaem, kedandan ni saandan ang makabangon idi pinagsumbam ida. Nabigla lang ti bagida ang nagsumba. May ruamdan to ah. Lating manay. Ay, agkapsot kami lang aruna. Di papaaramid niyang kilmo alitaw. Agkapsot kami ay may. Kadagitikan kanan may. Makahumati na tang. Di kayagdanag, Lolo. At dalinutok akarni. Inlasing ko lang ang dagita nateng tapno saan ama overcook. Ay na, kunak no awan. May imas kumanan ti mga no kastoy. At damanan karnen. Apong! Nanang, umay kayo dito! Ni Apong Pilaw! Lehi apay ngataan. Ay, hinda kita anja po. Nonya di pukpuk kau na. Ay na, pilaw lakay. Apa yan ngaya pinanawan na kon. Kasano agpaitan ngay. Lola, hustol. Nagpatinggan ti panagbiag ni Apong Lakay. Ay, Aklunan tayo na po. Apay nga, yung binaybay ano ni tatang. Ne, apay ngay akas tati sa kabagis. Kasanon kay di inutang ka. Binaybay anyumot ka ni tatang. Sapay umadanin ti kasangay na. Apay nga yan ti yung intaray iti hospital. Kabagis, saan mi anapakadaan ti ipapatay ni tatang. Tabigla ti ipapatay na. Linibasan na tayo. Kasano nga ruto niya ay? Sapay 200k di inutang ka. Eksakto iti maawad na kumakaninanang. Nekat problemam daytan kabagis. Nagkuna ngamin nga umutang ka iti dakkel agatan. Kalpasan na, da kami ti pabasulam.
Pilola kay Kuya. Ay, orayan nakta kaya't konti sumurot kan ka. Ay, saan pa yan, Nanang? Saan pa nga itaa? Hindi kayo pala sumursurot ka ni Tatang. Urayan niyo ti kasangay yaw. Ag birthday kayo pa ay. Sakay to aginanan, no kasta ti kayat yaw. Nanang, mangan kayo kuman awan sapay impapaunag yu manipod iti kalman. Agsakit kayo iti kastangar aramidan nyo. Ay, awan ganas ko ang mga nanak ko. Mailew kan mahikawa kitikawanan ni Tatang mo. Hingam diyo kumabaybay ang tibagiyo, Nanang. Di mimot kayat apatida kayo kat mapukaw mipay. Sut niya anak ko. Kailew ko na yan ni Tatang mo. Nanang, ayan yaw. Adda dito'y ni Nanang kabagis. Agsangsangit manan. Pinakan yaw. Saan pa'y nga rod tadi namot kayat. At din sangpot ko amakan. Siyak tinangluto iti dito, Nanang. Dinengdeng. Sinagpawak iti tinunong nga ikan. Masadsadot akong nagbibiyag. Nabanog ako. Ay, saan Mangan kayo. Tapno saan kayo ako mapsot. Awan ganas ko amagan. Kaya't kumatan. Taginan na. Ala, tasubuan kayo langan. Masapo lamangan kayo. Tapno napigsa kayo latta akanayon. Lola, aldawan. Di kayo mula bumangonan, tamamigat tayo kuman. Nasakit, ti bagbagik. Kasladyak kabailan, ti bumangon. Kurang pa'y titurog ko. Kaslay naldaw lang na mapuypuyatan na. Amangan no agsakit kayo iti kastangar aramiden nyo, Lola. Manon abulan sipod idi natay day di lolo. Kaslaawan mat gaganay gayan yun nga agbyag. Awanan na talaga. Kaya't kung ti sumurot ka ni lolo. Di na malay nore nga minan day lakay. Ni, saan pa'y kumaalola? Sapay makabulan laangan kat agkasangay kayon. Diyo ka di kayat nga iselebrar tayo ti kasangay yo? Intay to agpasyal. Intay agdigos ijay baybay. No madanon ko ti kasangay ko. Pagyamanak iti apo. Ngamno sanan awan problema. Nakasagana ako na mangipulang iti biyag ko. Apay, baybayan yung samot ni Nanang. Saan mo tasigo na kasta? Kimutong matay. Ay na, uray kasano ti panang taripato mikan kuana. No talaga asumukon ti bagina. Awan maaramidan tayo manong. Bakit launa yun ni Nanang? Ay, sana mabalin. Naskang agbyagpay. Uray palpasin na lako mati kasangay na. Kano dinan madanon ti kasangay na. Masapul nga aklunan tayo Amok tumula sa bali ti pinsar mo. Iso akayat mo pa nga umatidog ti biyag ni Nanang kabagis. Aburido ak nga raw. Sing-singirin na kung di nakautangak. Kat basol mo Apay ngamin nga imutang ka. Kat di mo amo ti pagpatinggaan ti biyag da Nanang kantatang. Isu nga raw da di yu baybayan ni Nanang. Papigsaan tayo. Muno saan? Hintay la ipakonfine na ni hospital. Apay ko mga ipakonfine tayo kat awan mo't sakit na. Tapno madextros tanay di mo't manganan. Nakarkaro nga agkapsot din na ng ije ospital. Iso nga agtali na idlaeng dito'y balay. Itaman pa'y ajak makita ni Nanang ni teres ti balay da sunya. Sigur may tanong kas ti ngagsapak at nakatugaw anakasikawil dita. Mano nga ang dawlangan ti palabsan. Kasangayon ni Nanang. Mambayadak ton ti utang kao. Uray kagundwapay lang Inikandak iti pawayway aging ganton Sabado. No jak kano pala makabayad. Idarumdak ka naon. Tata dito!
Kumusta nga niya apong sineng? Naggapo kayo di ospital? Ha? Hospital? Asinaw tiya da ijay? Ala, kasta? Di yung piyamaw. Kano yung tari na di ospital ni nanang yaw? Tadida ka numariing? Anya? Kan kasla na ibagada sa anan nga agang angas. Anya? Sana mabalin ang matay ni nanang ko. Sige, tama pa na kay hospital. Ay, awanon. Talaga nga impulang matan ni nanang tibiyag na manong lito. Nanang, apay ngay impan mo matayin. Apay ngay adi mo inuran ti kasakay mo. Talaga akas na, Uncle. Pagyamanan tayo kiti, Tanakadwa tayo pa'y iday tinabayag apanawon. Gam kasanuak pa itan ngay. Awanan, tay namnamag akwarta. Ha? Nagdakkel pala di utang kau. Saanan nga iso ti panunutin nyo, Uncle? Tinapatag, naginanandalola kan lolo. Pumayak man sunya ka bagais. Na nagsapa kamutan nga imay. Ala sa ispay lang iti agsapa. Ala, sumrot ka kabagais. Kasanukat pa rin ka atin dakmat asingiran na ganyan nakautangak. Stressin dakmat law na yan. Iso dito man pala balay ti paglimengak ka bagais. Ha? No ijemot balay ti paglimengak. Awan kanek naglimeng. Naimbag dito itaado ti abasto di ti balayaw. Uray ang malmalimak nga gigyan di ti unag ti balayaw. Ay, basol mo matlaang ano apay akasta ti mapaspasaramita. Nagkunang amin nga umutang ka iti dakkel agatan. Kalpasan na, awan gayang pagbayad mo. Huwag nga raw. Naita ti dakkela kang malik ka bagais. Tiamok namin kat mabayag pa matay dananang kentatan. Ngam bigla mo't kananatay da. Agtrabaho ka ngamin. Saan ka amang namnamalatan iti kwarta ti sabali, kabagis? Angam nangusaram aya iti kwarta nga inutang mo. Ko, impustak iti palot ngam naabak. Makitam, sugal pa'y gayam tinangipanam iti inutang mo. Uray ko man no inggatang mo iti sanikwa. Tapno adda mo ila kumaila apagbayad mo. Ngam saan mo? Agbabawi ak kabagis ngam naladawan ti amin. Nasakit ti ulok nagpanunot. No pangalakit ti pagbayad ko. Agpaibalod ak salagan. Ay katadakan ka dayta kabagis. No talagang awan pagbayad mo, kapilitan na kasta. Tano siya, awan maikarik ang maipautang ko kan kaakasta kadakkel tigatad kabagis. Iso apasin siya kan.